Vinarija Aleksandrović sa posvećenošću stvara i neguje vina u podrumu koristeći najsavremeniju tehnologiju i opremu. Korišćenjem najsavremenije tehnologije, praćenjem svetskih trendova, naučnih saznanja i tradicije generacija, Vinarija Aleksandrović je postala lider među proizvođačima vina celog balkanskog regiona i dobitnik velikog broja medalja za kvalitet na najvećim svetskim takmičenjima. Prokupac iz Vinarije Aleksandrović je novo vino na tržištu. Vino izražene boje rubina sa intenzivnim mirisima zrelih trešanja i višanja koje upotpunjuju mirisi karanfilića, cimeta i elegantnih tonova vanile. Ukus je bogat i harmoničan sa tonovima crnih trešanja i ribizli koji su praćeni izuzetno mekim i svilenim taninima. Tradicionalna srpska jela, dimljeno i suvo meso, sve vrste crvenog mesa, teleće i jagnjeće pečenje, divljač, pečena ćuretina i pačetina, pernata divljač.